Agikihoya riri hindi ya mucemanio wa thayu na atongoria makanitha kuma kaunti ya Naikuru, munini wa kamicina wa kaunti ya Naikuru Wallace Simiyu augite hari bataria maretha iturwa cia utongoria kuhunjia thayu na urumwe riria mareka kambini ciao. Ari kurumirira kiria augite ni gucokereria gwa ciiko cia atongoria kugayukania muingi na mithingi ya kiuteti, undu uria augite waya gucungiriria ngahiha hindi ya githurano. To sensitize the youth and the general public about the importance of peace, especially this time that we are headed to the general election. Sensitize the youth so that they cannot allow themselves to be used by anybody to create chaos, to create animosity, or to create conflict. OCPD wa tauni ya Naikuru Beatrice Kiraguri no uri urekinyitie mucemanini uyu akiuria ateti gwithema gutuhuka miario ya rumena kana kuhakana ndoro mbere ya muingi. Tuambie kwamba tunataka amani, especially wakati wa election. Tukiendelea tutaendelea mzuri, na ndio unaona tumeanza with the peace corps wako hapa, na tutaendelea hivyo. Tutakuwa mstari ya mbele hapa, especially kwa hii county, tukiendeleza mpango ya amani. Ihinda-ini o riu utongoria wa makanitha uri urari mucemanini uyu ukiuria thirikari kuongerera hinya utongoria wa matura niguo kurwa na ciiko cia guthararia ugiteri wa muingi. Vitu ambavyo vinavyovuruga amani, mfano ni ukabila, chuki na siasa mbaya, na haya yote. Siasa ni kitu cha kawaida, ni si kitu ambacho kinakuja na kinapita, lakini na amani ni katika vitu ambavyo Mwenyezi Mungu ametupatia, lazima tuyatunze, ni kama afya. I would like to emphasize the revamping of the community policing structures as well as the nyumba kumi structure, so that we can be able to monitor the things that are happening down in the grassroots, and we need so much the help of the public in that issue. Hari ciĩgiĩ ugiteri ni moritie thirikari itikire kuongera maabitha a borithi icagi-ini niguo methane na ekinaĩ aria marakorwo makiagagia muingi makiria riri bururi werekeire githurano kinene. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njeta Kamau wa Mwangi.